Bos James, review I punya motor? Abang, ini motor awak Mestilah. You ingat orang muda macam I tak mampu pakai motor macam ini ke? Wey, saya tak cakap macam tu tau. Tak baik tuduh-tuduh. Tapi, what do you do for a living, sir? Review motor saya dulu, nanti baru saya kasih tahu. Kasut Adidas, watchback Prada, baju balance tiada, jam Rolex, helmet arrive siap kado. Siapa dia sebenarnya, ha? Model senior keluaran baru Harley Davidson. Kombinasi klasik, performance agresif yang menjadi lambang keseriusan ekonomi seorang usahawan. Harley Davidson Sportster S, guys. Dengan enjin 1252cc, Revolution Max T engine, dual cylinder fuel injection, liquid coolant, 6-speed transmisi, semi-dry sump, pakai belting tak pakai rantai, assist and simple clutch, dengan 121 horsepower dan 127 Nm torque. Top speed dia. Hello. Bang, top speed berapa? Bos James. You tahu macam mana mau pakai ini? Hei, geramnya aku. Bagi tahu top speed dulu boleh ah? Ikut you lah. Kadang 70, kadang 17. Barang dah lah mahal. Tak tahu pakai. Nak siapa lah mamat ni? So guys, motor yang kebanyakan ownernya tak tahu speknya. Pakai sport rim 17 inci. Tayar 16070 depan belakang. Single disc brembo depan, single disc brembo belakang. Pakai upside down fork. Ada traction control. Ada ABS guys. Full TFT meter display. Adjustable suspension belakang. Lampu depan, lampu belakang. Full LED guys. Rupa klasik. Teknologi modern. Ada infotainment system. Dan banyak button yang saya tak tahu. Navigation pun ada. Best kan motor ni James? All in one. Semua ada. Sebab tu I jatuh cinta. Banyak-banyak function buat apa? You bukan pakai pun? Macam mana you tahu Foot pack karat. Display karat. Skru side mirror pun karat. Mileage baru 1.4. Bang, you beli motor letak museum I sibuk kerja lah James. Masa untuk isteri lagi, anak lagi, I husband misali tau. Setuju? So, apa kerja you sebenarnya? Nanti I kasih you tahu. Benda yang luar biasa dekat motor ini. Side mirror mahal-mahal tembak lantai. Single seat khas untuk lelaki setia. Yes! Terima kasih. Saya sukalah level keyakinan orang kaya. So guys, full system exhaust 2-in-1 into 2 aftershock. Inilah bunyi dia. So guys,